what we wanted was representation of Congress for the bypolls. But looking at what our party has done, we all decided, people who stood with Congress for Lok Sabha election, people who stood for Congress in the assembly election in 22, and also who were there with us in 2020. We want our candidates, we want our representation for the Congress here. And Ekalagon, yes, we will go ahead, and I decided to file as an independent. But I am saying I am independent, but for the love of Congress. We love Congress, we have Congress in us. And each Sambadpa Lagan for Benavli constituency, we have taken this decision of going ahead for the ZP bypolls. आणि इंडिया एलायन्सचे पार्टनरांक सगळ्यांक एज वी थँक देम फॉर स्टेइंग युनायटेड अँड टेकिंग दिस कॅन्डिडेट अहेड. आज आमचे बरोबर बाब जोसेफ जीसस गॅब्रियल पिमेंता हो जावन आहा आमगेलो कॅन्डिडेट, अलायन्स पार्टनर्सांगेलो कॅन्डिडेट, द फेस फॉर द जिल्हा परिषद बायपोल इलेक्शन्स इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. I saw a statement in media कि Congress party should take their workers into consideration. तांचो मोरल डावन जातलो म्हणून हे सीट आम आदमी पार्टीक दिली जाल्यार म्हाका दिसता एक अलायन्साचो धर्म आसा आनी अलायन्सा अंतर्गत आमी पयले फावट जेन्ना आमी वेंजी बाबाक डिक्लेअर केल्लो एज अ साऊथ गोवा प्रपोज्ड एज अ साऊथ गोवा कॅन्डिडेट, आमचे जे कार्यकर्ता आसा जेन्ना आमी हो सीट अलायन्स पार्टनर्सांक दिलो, आमचे कार्यकर्ता आसा तांकां भितर डिसिजन्स आसा तांच्या भितर प्रॉब्लेम्स तांकां आसताच. पण एज अ पार्टी वी डिसायडेड फॉर फॉर्जिंग दीस अलायन्स. तेन्ना एक लीडर, एक सामान्य कार्यकर्ता जेन्ना काय म्हणटा तेन्ना आय कॅन स्टील अंडरस्टँड, बट लीडर लायक रॉयला मेकिंग सच अ स्टेटमेंट की दे शूड टेक इन टू कन्सिडरेशन सामान्य कार्यकर्ता. आमी आमचे सामान्य कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सान घेतले, आमच्या भितर आशिल्ले तांकां समजायले की फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अलायन्स हो सीट आमी काँग्रेसाक सावथाक दिवपाक जाय म्हणून. The same thing we expect the Congress party to do, and I think there is no doubt about the fact that Congress party amka clear cut mandate dila ki this is an India Alliance candidate.